Goma ku biro byakoreragamo guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, abaturage benshi baje kwakira no gushimira umutwe wa M23 wababohoye, ariko bibabera n'umwanya wo kwamagana ubutegetsi bubi bwa Kinshasa. Ku byapa n'ibitambaro bitwaje handitseho amagambo aho ikaze M23, anayishimira kubakura ku ngo y'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Aba baramuke mu gikorwa cyo kwamagana ubutegetsi bwa Kinshasa bashimiye kuba AFC M23 yarafashe Goma, ibibaruhuye ihutazwa itotezwa n'iyicwa badasize ubwambuzi bw'ibyabo. Mauaji iko mingi ya kupitiliza kabisa, nani ya binadamu hayuko tena. Ubwicanyi ni bwinshi burenze igipimo, nta burenganzira bw'ikiremwa muntu buhari, umuntu yicwa nk'inyamaswa, ntibubaha ikiremwa muntu. Turasaba ko amahoro agaruka mu mujyi wacu, kuko buri muntu atembera afite igihunga n'ubwoba, yibaza ese uyu munsi ndabaho. Ariko turashima ko ubwo bageze imbere mu gihugu ntibazabe nka bariya uko bari bameze, wasikuwe kama vile wale wenye walikuwa. Tuko na amani, tunachosinzia. Ubu dufite amahoro, twatangiye gusinzira, turasinzira tugasinzira, nta kibazo dufite, turishimye. M23 nta muntu barambura, twabonye amahoro. Abanyanganya kitu cyo tumepata amani. Societe civile mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yifatanije n'abaturage bagoma mu kwamagana ubutegetsi bubi bwa Kinshasa. Yasabye ko Perezida Tshisekedi yegura kuko imiyoborere ye yashize igihugu aharindimuka, ubwo yiyemezaga gukorana na FDLR, abacancuro ndetse n'ingabo z'amahanga. Societe civile yagaragaje ko ingabo z'amahanga ziri muri iki gihugu zigomba guhambirizwa. En raison de l'incapacité manifeste à rétablir l'ordre et à protéger la population, nous demandons la démission immédiate à M. Félix Tshisekedi. Bitewe n'ubushishozi buke mu kurinda abaturage no gukemura ibibazo by'igihugu, turasaba ko Félix Tshisekedi yegura aka kanya, kuko imiyoborere ye irangwa n'ubwibone, ivangura, kwikubira, ubuyobozi butera kandi bwongera ibibazo. Kuza kwa Sadeke, ingabo z'u Burundi na MONUSCO mu gace kacu byagaragaje ko nta musaruro bitanga uretse kongera ibibazo. Turasaba ko izi ngabo zigenda, twanze ubucancuro mu gucunga umutekano wa Kongo. Umunyamabanga uhoraho w'ihuriro AFC M23 ari naryo rigenzura igice kinini cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Benjamin Mbonimpa, yashishikarije abatuye umujyi wa Goma n'ibindi bice bagenzura gutaha bagasubira mu mirimo yabo ibateza imbere. Yahumurije buri wese abizeza umutekano usesuye, ndetse abari hirya no hino mu nkambi abakangurira gutaha. Tinde mko naogopa tena, tusizoe hiyo mkono ya kuomba msaada, kuomba charite, mutusaidie. Ntimwongere kugira ubwoba, mutamenyera gutega ukuboko mukomeza gusabiriza no gusaba imfashanyo, mudufashe kuko ibyo byica mu mutwe w'umunyekongo. Umunyekongo agomba gukora, niduhinga tukanorora nibwo tuzaba tubonye ibyo kurya. Wakaaji musishinde munabakia tena Goma. Baturage muve mu mujyi mugende muhinga imirima kuko umutekano wagarutse. Turumvikana, mulime mashamba kwani usalama umerudia. Tunaelewana? Ubuzima mu mujyi wa Goma buri kugaruka, abantu basobokuye imirimo yabo, ndetse AFC M23 mu butumwa yahaye abaturage yabibukije kwitabira umuganda uzwi nka Salongo, hasukurwa umujyi, bityo uko abantu bagaruka bajya mu bikorwa byabo bazakorere muri Goma ikeye. Nyuma y'aho umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma ikawugaramo ituze n'umutekano, ubu ibikorwa by'ubucuruzi byakomeje, amaduka yafunguye, abatwara abantu kuri moto ndetse no mu modoka bari kubajyana nta kibazo. Muri make mu mujyi harimo hagaragara urujya n'uruza rw'abaturage bari gukora imirimo yabo. Freddy Ruterana, Igoma.